Dobar dan i dobrodošli. Topet Srbija vam predstavlja 10 stvari koje aviokompanije ne žele da saznate. Na ideju za ovaj video sam došao povodom incidenta koji se nedavno dogodio. Ako niste upućeni, aviokompanija United Airlines je pretukla jednog od svojih putnika i pritom ga na silu izbacila iz aviona, iako je on imao validnu kartu za taj let. Tako da ostanite do samog kraja ovog klipa, uživajte u onome što sledi, a ako vam nije teško ostavite like i subscribe, pa hajde da počnemo. Prebukiranje. Zamislite sledeće, pojavite se na aerodromu malo pred vaš let i u tom trenutku saznate da je taj let prebukiran. Sada, ako niste u žurbi i spremni ste da se malo smorite zbog ovoga, nemojte da prihvatate prve vaučere koje vam ponudi kompanija da se odreknete svog mesta. Ako nemate izbora i morate da se odreknete svog sedišta, tražite ček za refund novca. Većina kompanija to radi i možete da dobijete ček sa odštetom od skoro 1000 evra. Radnici iz aviokompanija tvrde da ukoliko se ne nađe dovoljan broj dobrovoljaca, kompanija mora da diže sumu koja je spremna da se isplati kao nadoknada putniku. Mobilni telefoni. Svako ko je letao avionom ili je gledao neki film zna za taj trenutak kada stjuardesa zamoli putnike da isključe svoje elektronske uređaje. Nikada ne kažu zašto, ali se implicira na to da ako makar jedna osoba ostane da igra neku igricu na telefonu, ceo avion je osuđen na propast. Mada stvarnost je malo drugačija. Ukoliko sa vama niste prošvrcovali zapaljivi Samsung Galaxy Note 7, nemate o čemu da brinete. Elektronski uređaji mogu da se umešaju u signal komunikacije pilota i kontrolnog tornja, pri čemu doprinose nervozi zahvaćenih strana pri pokušaju komunikacije. HR. Ovde se ne misli na human resources, odnosno ljudske resurse. Prtljak, životinje i pošta su stvari za koje znamo da se prevozi u skladišnom delu aviona, ali ipak postoji još jedna kategorija tereta koja se prevozi, a za nju se malo zna. U tu kategoriju spadaju pokojnici. Ljudi koji umru daleko od svojih porodica ili rodnog mesta moraju da budu prebačeni do svojih porodica, a jedini način da se to uradi jeste putem aviotransporta. Tako da ako ikada čujete da aviokompanije spominju HR ili Jim Wilson, to su šifre koje označavaju da će na vašem letu zajedno sa vama putovati i koji pokojnik. Beznačajne karte. Aviokompanije često rade prebukiranje zato što žele da lete sa što više putnika kako bi im letovi bili što ekonomičniji. Svesni su da ljudi kasne i da neki ne stižu na svoje letove i spremni su da se kockaju sa tom činjenicom. Ali ako se svi pojave, neko će završiti sa bezvrednom kartom, barem što se tog leta tiče. Smorit će se i provesti koji sat vršeći promenu karata dok pritom gleda kako drugi putnici odlaze najnormalnije. Smanjujuća sedišta. Ne znam da li ste primetili da se ljudi već godinama žale da dobijaju sve manje sedišta za istu količinu novca. A ako se i vama učinilo da je vaše sedište manje nego prošli put, budite sigurni da to nije vaša mašta i da se verovatno niste ugojili, već da su sedišta zapravo manja. Ali to nije nešto što aviokompanije vole da objavljuju. Na novijim avionima to je postala česta praksa. Sedišta su uža za oko 3 cm kako bi se nabilo što više mesta. Nemojte piti vodu. Posle ovih informacija želećete da se držite flaširane vode i alkoholnih pića. Istraživanja su došla do nekih zgrožavajućih saznanja što se tiče rezervoara za vodu u avionima. Naravno da se ti tenkovi povremeno čiste i dezinfikuju, ali to ne uklanja sentimenti i buđ koji ostaju unutra. Ako sumnjate u ovu informaciju, sledeći put obratite pažnju na broj posada aviona koji piju čaj ili kafu, što će u suštini biti negde blizu nule. U nekim aviokompanijama je voda toliko loša da joj čak ni zaposleni neće prići. Grubo sletanje. Većina ljudi ovo poistovećuje sa lošim vremenom i neiskusnim pilotima, što u suštini nekada i jeste pravilo, ali ono što ne znate jeste da se najčešće gruba sletanja dešavaju zbog kratkih ili mokrih pisti. U slučaju mokre piste, grubo sletanje pomaže avionu da se bolje pripoji samoj pisti i spreči proklizavanje, a na kratkim pistama pilot nema vremena da se postepeno spušta, već mora naglo da smanjuje brzinu i čim pre zaustavi avion pre nego što dođe do kraja piste. Prljavština i bakcili. Na prvi pogled, unutrašnjost aviona izgleda čisto i uredno. Pa nemojte se toliko opuštati, taj avion je pun bakterija isto kao i javni WC. Najprljaviji deo je stočić koji dižete i spuštate i smatra se kao deo sa najviše bakterije u avionu. U većini slučajeva posada aviona nema vremena da očisti svaki stočić, tako da se bakcili prethodnog putnika zadržavaju na njemu. Noćna svetla. Da li ste ikada leteli noću ili prekookeanskim letovima koji kada dođe noćni period smanjuju osvetljenje unutar kabine? Pa to se ne radi zbog vašeg komfora ili da bi vam bilo lakše da spavate. Prigušena svetla su tu da pripreme vaše oči na bilo koje vanredno stanje koje može da vas zadesi u letu. Prigušivanje svetla izoštrava vid putnicima koji moraju da evakuišu avion po mraku u slučaju nesreće. Maske za kiseonik. Tokom bezbednosnog brifinga posada vas upoznaje sa maskama za vazduh koje iskaču ispred vas i pomažu vam da dišete u slučaju pada pritiska u kabini. Ono što vam neće reći jeste da u tim maskama imate oko 15 minuta vazduha, ali to je sasvim dovoljno
dovoljno vremena da pilot spusti avion dovoljno nisko kako bi vam omogućio da dišete normalno. Ono na što trebate da obratite pažnju jeste da nakon što maske padnu sa plafona imate oko 15 sekundi da ih stavite pre nego što izgubite svest. Važna stvar koju trebate da zapamtite jeste da kada putujete sa decom, prvo stavite masku sebi pa zatim detetu, jer uplašeno dete sa maskom vam neće biti od velike pomoći kada ste u nesvesti. Ako ste odgledali ovaj video do kraja, napišite mi koliko je tačno sati. Ne brinite, uskoro ću vam reći o čemu se radi i zašto vam to tražim. Također, ako vam nije teško, ostavite like, pogledajte prethodni video, podelite ovaj video sa vašim prijateljima i pretplatite se na kanal kako bi zajedno sa njima uživali u još ovakvih klipova. I do sljedećeg puta, sve najbolje!